الله عليهم جميعا كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين جميعا غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Jabir wa an Jabir radhiyallahu anhu lan saking Sayyidina Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu gal dawu sapa Sayyidina Jabir qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabitanna ojo nginep temen sapa rajulun wong lanang inda mraatin ana ing dalem sandingi wong wadon. La yabitanna ojo nginep temen la yabitanna ojo nginep temen. Lafat yabitanna dari lafat minal baitutati, minal al baitutah. La yabitanna dari lafat al baitutah wahyah baqaul lail. Yang dimaksud dengan la yabitanna yakni al baitutah semalam suntuk, berdiam semalam suntuk, baqaul lail. Sopo sing ora oleh nginep temen rajulun wong lanang inda mraatin ana ing dalem sandingi wong wadon illa angin kejaba ayakuna yen to ana sapa si rajul ana iku nakihan wong kang kawin, ana iku nakihan wong kang kawin au dza mahramin utawa wong kang anduweni mahram sedulur. Audha mahramin utawa wong kang anduweni napa niku mahram sedulur. Akhrajahu ngetoaken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Dari Sayyidina Abdullah Sayyidina Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu ardah, beliau adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu cek sampai sekali-kali orang laki nginep bi orang bine apapun alasannya kecuali orang bine gelem ampune kabin sepopoh orang lain tak kening boleh karo kanca. Neka perlu perhatiaki biasa nak kena akema nap nginep lem semalam ada tretan ada mahram saatoku audha mahramin otaba orang sadik mahram tretan baik tretan napa setongkel bapa otaba tretan tongkel embo otaba tretan rodok neka tak oleh. Dalam riwayat lain wa fi lafzi li muslimin aidan bada ziyadah inda mra'atin thayyib. Tak oleh apolong bi orang bine sesetatus rande. Ning riwayat Muslim. Anapa ma khususaki inama khusus thayyib li annaha allati yadkhulu 'alaiha ghaliban. Karena sabiasana li'annaha allati yadkhulu 'alaiha ghaliban. Karena banyakan ranten ini pun tak kuat, tak betah. Secara ghalib
Wa amal bikru adapun praben fahiya mutasawwinatun fil adah mujanibatun lirrijal asyaddu mujanabatan. Adapun praben aniko rek bini si terjaga dalam adat mujanibatan lirrijal biasana praben ria jauh dari orang laki, takok ke orang laki, asyaddu mujanabatan, lebih menjaga diri dari orang laki. Prabon konar ya tapi setiap saran biran tuh tek ngetek aja lah gedel aja ya mun se orang bine prabon kona pacet masuna terjaga ongku mutasawwina otaba masuna fil ada secara adat lain bi rante karena munthayyib ni kali annaha allati yadkhulu alaiha ghaliban pacet lah orang biasa elebun nih pah ngatela kana lake lanceng ngodah masalah ya tak kuat kelar mejer sebereng kalak kaki kapi pokoklah engkau kepolong tedung mun praben biasa na tako do orang lake biasa na adet bilon ria praben kona ngeding mau nyana sandal biasanya bapak na bengkiaan mak mau nyana sandal berarti orang laki lain tenger buru kon mangken nyanter salah bola jo adon-don ngak don-don rantes itu masih prabennya acelaan bengis sabode kia yang tak pate katara tak pate merah ruah pada kia jadi repot kema antara na praben bi rantes semita aki na pada kalampi nang ki pada no jadi aneka neng lafat secara apa neng dalam riwayat lain beda ziyadah li muslim tapi menurut riwayat dari Sayyidina Jabir bin Abdillah Al-Ansari dari dalil nikah hadis nikah dalil ala annaha tahrumul khulwah bil ajnabiyah haram hukuma orang ni ke wak duaan orang laki bi orang bine tak oleh wak duaan berkhulwah apa sepen nikah ning tempat-tempat sesepe tak oleh hukuma wa annahu yubahu lahu al khulwah bil mahram dan sesungguhnya diperbolehkan bagi seorang laki-laki al khulwah menyendiri bi orang bine berduaan bil mahram kelaban sebab napa mahram. Nah mahram nikah beda alat ta'bid kullu man harum alaihi nikahuha alat ta'bid bisababi mubahi yahrimuha beda mahram si alat ta'bid contoh alat ta'bid metuah nikah haram ekabin yakni mahram selama-lamanya mahram selama-lamanya walaupun sampean ape sabi bine nah tetap metuane kenyamana mahram wudu tak betal sampean buat duaan gocengan bi metuah walaupun la ape sabi anan bi bine nah tetap tak betal wudu tetap tak haram ada buat duaan dineng sampean kastah tuh mama banan embuk ternyata mapana kan beda mapana embun baca cek tahu deh yang kok ngalah embun bayi tina salan siapa teh kan neng lah seterusnya nih kah mahram alat ta'bid selamanya beda mahram la alat ta'bid beda mahram se napanya mana tak alat ta'bid tak selamanya beda mahram ala ta'bid beda mahram la ala ta'bid contoh tereta nabi nih haram ini kain selama sampean apolong bi tretan binin gila mun apesa kening ngabin alin atau ngabin iyun mun selama sampean ki ngabin iyun tak oleh ngabin alin atau ngabin alin tak oleh ngabin iyun aneka la ala ta'bid menjadi dari bine matuaireng selama sampian ngabin panakan tak oleh ngabin menjadi ini kan alat ta'bid
ben napanya mana beda mahram la ala ta'bid sampean ngabin rante andi anak keng bene anak tibi anak tiri dari rante nikah jadi beda orang bine alake orang lake dudah di anak bine mate lah kena noro emaan padahal bene anak apa anak tiri pahami anak tiri beda orang bine praben ekabin duda andi anak bine mate lah kena tandi anak nikah anak tiri alake orang bine kele alake boleh terus dak remah anak dia anak tiri nikah mulai ngabin emaan otomatis anak haram kabin keng nikah ala ta'bid tak selamanya sebab anak tiri apa sabi embun keneng ngabin anak tiri nikah kecuali anak tibi bederan deh mate selake di anak situ kabin bi orang lake aneka nyaman ala ta'bid selamanya arab apa polan anak tibi bini anak tiri aneka nyamana anak keben anak oleh ngebe beda orang lake di anak bini otabe beda orang lake di anak lake ngabin orang bini di anak bini apa hubungan antara anak bi anak benih hubungan dari hubungan apa siapa polong tedung ya bahaya ya kening ya pak bini pak dan norok cacaan teraki alen baca kerja ya tretan temu rajer ya enteng deng kadeng reng kampung nikah deng kadeng epar petoro bi epar ano bahaya nikah jadi se bersifat mahram oleh wa duaan baik mahram kelak se alat ta'bid atau la alat ta'bid. Nah nikah keterangan-keterangan daripada ulama termasuk yang kitab Fathul Qorib ini lebih jelas beda alat ta'bid la alat ta'bid. Anak pemata oleh apolong buat dua me orang laki kela haramaki karena tidak menutup kemungkinan bila orang laki apolong bi orang bini sebenarnya mahram subhanallah kebesaran pangeran montretan arah pemak bisa tak terro kebesaran pangeran andi tretan bini atau bendi tretan laki mak bisa tak terro nih ki perkara keharaman ajling aurat tetap haram walaupun tretan ajling aurat orang bini aurat anak aurat tretan tetap haram tetapi kan sobung rangsangan untuk teronga bina mungkin beres akal lah mungkin kekuatan iman nah, mereka ni sampian kutu anak ni kutu petau dek tantre tanah tako hari deki ternyata ngabin panakan ponaan dadi penean deh gitu tina wari menjadi ruas apa-apa jadi penakan tak oleh kabin nikah ala ta'bid jadi gula andi anak andi tretan ning gula di anak bini nikah ala ta'bid nikah selamanya penakan tak kena kabin selamanya tak batal wudu jadi beda orang tak kena kabin tak batal wudu beda orang bini tak kena kabin apa tak batal wudu serah menjadi penakan nikah tak oleh kabin benjukan tak batal wudu beda tak oleh kabin keng batal wudu serah epar bini selama ki abine bereng teretan mula pesa kene kabin nikah nyamanah la alat ta'bid tak oleh kabin keng batal wudu nikah epar otabe menjadiin bine pada nikah metua ereng bine nikah nah adapun orang bine sehasil dari wati syubhat hasil wati syubhat
nika mun se hasil wati syubhat kipa nika fa inna wat syubhat la yusafu bi annahu mubahun wala mahramun wala bi ghairihima min ahkami syar'il khamsah li'annahu laisa fi'lun mukallafun. Mati syubhat nika wati kelero kamera ngacicir ada kamera yuna ada kamar sampean tibi saya kasah huta yuna tedung kamar sampean sama mama kolampi no pada abon pada tak tahu can selake yang aku lakin nah rela peteng tak lem di anak bareng saya lakin tibi bareng lah mereka polong ria huta di anak nyaman wati subhat ya lewati subhatnya kata apa ada bareng saya mukallaf saya lain enga pernikahan sebiasa ini kan nyaman wati subhat ya tak dosa cara yang lah kelero nasre nyaman tinggal mare petek tuh marah tak pada bener ya apa mak kake yuk bemak kake le derma julatin le kursi beli boleh ya cek tok kaki mumpung deh ki. Nah, jadi dua ini kelarangan pak. Tak oleh napanya mana la yabitan cek sampai ngal bengal lem semalam bi orang bini. Akhir tadi bini semalam penuh. Walaupun sebagian kecil dari malam masih sekecil. Cek lapangan tebu bucor. Dia tak semalam king sekecil karena malam ini kepon identik bi bareng saya tak saya emponan bila orang laki bini pun apolong ting malam ini kapon belajar bersama du belajar apa nah, belajar tu gentuk dia tak belajar juga nah, orang laki bi orang bini mula bedeneng teng petengah baka ulel ini ka ampun lah kena apolongan tu ampun haram ponan auda mahramin saya oleh nikah andi napa karena inikah atau karena napa mahram tetimun sampean andi anak laki bini cek popolong tedung mula raja setan ini ka terus berusaha aku dedok manusia ini seterusnya pesa cek pebiasa polong tedung antara mon pada laki atau pada bini tak masalah sampean mon di anak laki bini mun lebejan tedung mula bekerja cek ke popolong tedung cek popolong tedung belajarin epesa ampunan tedung epesa masih ada yang tua tibi anak laki boleh cek lon kelon bayi bimbun lah cek lor aja kayak kelon bimbun dan mereka juga ngebateraki mulai epesa belajar kimon sepopo nih ke orang lain dupopo orang lain epar je orang lain ngila noro terakhir je noro caca para apa caca para gerumun ini suruh ke pasar lagi Peter PC lebih banyak para para di motor apansa lagi nanti bi kreditan lu Suprapit apa tak akan tekat nyaman no Pak Avanza karena AC gaya pun lah betaka manusia nih ngampunan bila senamo sebagusan ya terro kecuali orang sekuat iman nah mereka na cek sabiasa nginep pagi kecuali orang pacet andi mahram nikah oleh ketemuan malam mensokor bermahram tapi mon masalah tedung dalam tedung ki cek sampai elong popolong nikah untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, adapun ajnabiyah tetap haram, tak oleh apolong semubah oleh al khulwah oleh dua napa agocengan masalan otabe ketemu napa se pacet beda mahram penakan bi macedi teretan bi bini ngakan duaan nikah jalan duaan sebab mahram atau sebab ekabin kita masalah ponan bebas lemang kene kan mesran na orang pacaran je lebih mesra bi orang akabin salah ke bini tak ada jia menala ke bini asli je
ago cengan nih karo daya tok dari budi arola ke bini berarti irwa oh tapi nak kuda budi daya nak kuda pelanggar jo arola ke bini le mula nak kuda atas daya ro bi nak kuda ya bi daya benih je lah lebih mesra kadang untuk mempertontonkan adegan-adegan semestinya adegan nikah diperankan oleh orang status suami istri nikah pun di halayak ramai pak bahkan cium neng tengah alun-alun orang salah ke bini tak kira dia tak kira andik rasa todus karena benela ke bini nah todus apa elang bi Gusti Allah Subhanahu wa taala mereka na orang nikah mun beda orang bini ngandung hasil zina gempang apa keluar moro bentuk kerdus bueng moro sahabat jalan anapa tak beri ganjaran bi Gusti Allah saken pacar apa gampang bi Gusti Allah taala lain bi orang bini resmi USG pecetaki takok mesong takok mereng becek marsineka obat macam-macam penguat rahim penguat kandungan karena beda mujahadah beda jihad wiladah neka mulai ngandung sampai lahir neka saumpama mate syahidah orang binengan neka sedangkan orang seazina neka pacar tak beri sakit bi Gusti Allah sampai mate apa orang kena jira kan banyak sampean oneng pun kejadian di TV mulai bodi kerdus buang sabot neng tong sampah nak kanan rati nak kanan bersih putih genteng sabot keroyok bilis tak mate buang anak pamek pagempang bi Gusti Allah sebab keluar anak ni ketek catat ganjaran bi Gusti Allah sengsara orang ngandung nikah sengsara tak nyaman kabi kabe nikah potong kabi seakan-akan potong kabi tolang nih potong kabi orang ngandung nikah karena nilai ganjaran tining Allah Subhanahu wa taala kimun orang saya jarang sahara orang ngandung cek sekecek ini jarang mesti muka situng, muka dua, muka telok di rumah. Deki berde pon panduan dari bidan tanggal seberia tanggal lemon ada tanggal mulai zina aja lah. Moro-moro lah keluar brojol, ada USG ada apa? Baca tak beri ganjaran bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketik zina ni kah tandi mahram, Pak. Anak zina ni kah tandi mahram. Jadi baban ya tak bisa jadi beli berarti beli hakim tandi tretan beli tak bisa karena tandi tretan walad zina nikah pacet pasara bi Gusti Allah supaya orang nikah esto berhati-hati dalam masalah perzinaan oleh karena dinto aku lah napanya mana sangat san mesen dek kanca khusus kanca santri bine saya coba kakek mulai kuda bi orang laki berarti kakek je korban beri kuda lah tangeren tangoca aja lah Pak mau ning sampean kok lah mari ngode bila ndek lah mon kakek kuda rayu bi orang laki berarti orang laki je bengal ngerayu orang bine je berarti lah lebih banyak korban sekejaki kakek titik korban kasta kakek ngekek gigi kakek kemarin lah mon beda orang laki le niat ngabinongku tahu saya kuda pun entaren ring tuana kula dah kanto silaturahmi niat ngabina potran panjenengan andi apa cong tandi pan apa kula keng kula siap mampu insyaallah aja gaanan sampean dai gagah kegagahan menta bi tibion bada kanca kula ni komentar yang bahasa depan tangi betretan tangi sampai ledem betretan kakek cong tahu saat tretan maji jar bula kadung nawa itu bule waduh masih nawa itu mon bi tibian ya kebat tereng tuan beri ya deki bi tibian sampai jadi mantan katuh kebongalan mau terima alhamdulillah bodoh sedih ya tak terima tata colon bi gula sampean kok mosok calon matune tata colon. Nah menika perlu perhatiaki dadi mahram nika bada takbid bada la ala takbid nika pun perinci ning fikih nika perinci bada se mahram
sebembetal ke wudu kita ni kema jadi bini beda mahram saya tak membetal wudu alat takbid metua bini nah nikah tretan bini nikah tak oleh kabin selama-lamanya ampunan adapun mahram saya la alat takbid anak tiri dari bini se sambian ngabin ranteh keng anak tiri selama sambian ngabin bi ibun tak oleh ngabin anak tiri mun anan tibi ala takbid ni keselamanya ampunan walaupun bini anan sampian sebab mula ngabin embun tak oleh ngabin anan mula ngabin anan tak oleh ngabin embun seneka ni kenyamana mahram ala takbid ben se tak membatal ke wudu nah termoga titik ilmu semanfaat wallahu a'lam bissawab.